Inye Peranda, datang istri Ampura Tidiang puniki selaku Manggala Dinas ngaturang subsemaning manah sampukan Ratu Peranda sampun meratu suci kantun puniki nuwe dikayun jaga sapunapi nganutin ring pemadi agama dipun yang ditiang puniki nganutin ring pemadi negara ayah kita puniki nah sami mangkin nganutin ring agama gitu jaga sapunapi mangga pemagen puniki nganutin ring agama gitu nah niku nalar kadi tiyang puniki jaga tetep wenten puniki jaga tetep ngabeh puniki wentanan pemati puniki nah niku tiyang mawinan ngaturang para musuh semua puniki hidup sepengerauh puniki sareng sami jaga menuwi tertujuan sami yukti-yukti puniki becek pisan nganutin ring media kadi mangkin media HP, media elektronik, sareng tadi sios-siosan. Nah ya diastun kadi puniki sepengerawe kan. Yang sampun puniki nyebar sampun puniki nganutin ring media kadi geruk minat kadi mangkin umpamane live sifatnya puniki. Nah sejebak sampun jaga niat saya indik Pulau Bali acari seni mangkin. Nah mogi-mogi ketujuan puniki nganutin ring napi sana jadi kewajian ring rene sana mangkin nah persida ratus puniki kathah puniki jaga kepiar sayang ring puniki krama umat sareng sami karena jadi amung hidup mau maju sedang ini berpacarnya kami kau yang ada nah sekuantan bentar kira puniki sana nuenang muluk dikamkam kunteng ditayunane awinan wenten selu jagi channelnya Sabdu Karangasem satu tawi kali channel Sabdu Karangasem dumun burung mendaki nomor satu kali burung sekarangnya begini kan dalam mampu burung ada sampun mas sampun memanggil sampun punike tapi kolaborasi tapi bahasa ini kolaborasi ya sarang mesime sime gitu dadas ide kadang sampun dadas tinggal ring Sabdu Karangasem puniki dadas tedung dalam nah sapunika mandewikan nabi tertujuan di kampung wenten Sabdu Karangasem puniki wantah kali pendidikan ide ngarianin fasilitas genah anggen melajah Sekaragung sekarang ini sebenarnya Sekaragung utawi Sekar Madiun sapunika tertujuane karena sering mungkin sesampun ditiang usan atur-atur tidak aturan lacur-lacur puniki jagi aturan ditiang acara ini tapi ngajang Peranda dahap angayu bagi bisa antuk paswecan betare ala itu sana jejar iring Peranda di Kimlingga sampai ketalar minat sampun saking yang dukur iraga sarang sami punika sami suci setate angin Peranda uiji punika perintah kali Peranda punika meyaji kemsan minap mawanang Peranda presiden kepanggil ring raine sale becek puniki pasti ke Peranda dan presiden jaga nyarce suang-suang kelas wakil Peranda satu anten irage sarang sami minap tu sampun pitutuh desan widi presiden kepanggil sapuli ketaler majang ring Peranda gede kudu jauh ini sane sampun suwice tedun iring titiang iki setate lingayang titiang ring angge sadire mugi-mugi anggan Peranda sakeluarga presiden ngawuduan kerahajengan sapuli ketaler ring irage sareng sami
peranda punika ampun kelompokan peranda sepunika yang tangitu punika dicayang puikan minapte iraga sareng sami nenten madu kepuikan dike ke kajun antuk peranda taler peranda mepekiling ngelingang nak sampun nekangi napi mawanan punika desa yang surati melingge ring angin sariri tang wenten sos Pak sareng sami minapte medui tugas punika jaga ngelimbahkan niki. Minap nika tugas iraga sane sampun kelinggayan sareng serwati tugas iraga ngelimbahkan. Yang Pak punika sane medui puikan nenten ratane raris mantuk jumah ipun nyawan sesampun rawuh irika kados prosesipun kadosan madu sapunika. Nika mawanan sani menyebarkan punika wantah punika sang manunas punika nggih punika lah yang menyebar wangi Pak sani sampun wikan puniki adalah sumber wangi. Nah nika sumber wangi punika inargama yang peranda punika punyan sekar sapunika yang nenten wenten itamu lidingan yang tan wenten punika inyawan tangguga punika jaga kewangian punika jaga tersebar. Nah dua ini punika peranda rasananya konsep peranda puniki sang meraga peranyan kelingain sang sesuatu sang patut kusumayang peranda. Pasti. Karena dia amung hidup mau maju sekali dunia berpacarnya kangen kau kalian mantap. Nah sekuantan bentar. Nika mawanan minap melantaran kadi kunang-kunang wau peranda punika ngenyet punika bobok nganggen colok akatih memargi saking jasri sapunika rempak nyoman di dekanang. Nah pengabdian peranda mugi-mugi peranda ngeminyakin antuk kenamatan sami ya. Dumaga minyak punika talenter kenamatan kekurangan angge santi sani wenten ring Karangasem sapunika tarat angge santi sani wenten ring Lombok. Nah punika rumaga minyak peranda sapunika nenten meminyak antuk keranggungan pasti ke meminyak antuk kekirangan lantaran punika pengabdian peranda mugi-mugi lihan punika pakai boboke sanering jasi punika mersida punika ngalangin jagat Karangasem sapunika bersida rauh ke Lombok. Nah punika ring Karangasem wastanin peranda channel Sabda Karangasem 1 Sekaralit Sabda Karangasem 2 punika Sekaragum. Selanjutnya nih yang peranda punika pacang jaga Lombok yang nenten punika serahang peranda mengurus diri sani pacang mengurus punika mawanan peranda sani mungkin mempengaruhi dasar keledangan kain peranda pasti kesuksemayan Pak Sami buatan peranda puniki durung mersidayang punika secara demokrasi konten saking pengarsan peranda gede kudu jauh sareng pertiang puniki peranda Gunung Ring Lombok mangga Pak Nyoman puniki dados kedua kaping kalih sani ngewakilin ngewalain punika Ikomang Goyok punika saking bunganya sani mangkin ragane kantun dalam sungkan ragane sampun punika semangut Komang Goyok nggih sapunika taler sekretaris puniki peranda mempengaruhi ring Pak Gede Uas itu tukang komputer yakin puniki mugi-mugi taniwang pilihan peranda kaping 3 puniki bendahara nggih bendahara puniki ira Pak Prabu Dharma yang Bendahara DJ Pak Prabu nih sukses. Nah puniki
secara kelembagaan memargi selami setahun. Sesampun punika setahun irike evaluasi malih manggil mersidayang demokrasi. Saya makin nonton presiden jaga memargi demokrasi. Nah puniki wadah saking pekayun ide, ingat ide sarang pranda kasih nanggah punika lingge. Ingat. Nah sampun nika mensapu siri sani bertanggung jawab mengurus punika Sekaragung. Sapu siri punika, nah peranda punika bungkus peranda untuk koordinator. Iya? Nah koordinator puniki peranda punika antukane peranda kantor muatan punika dulu Pak Waskita sareng Pak Wayan Edi. Pak Wandire. Napi mawanan punika. Ya. Duaning hasil karya beliau berdua punika wantah punika Pak Wandire puniki wantah punika pengertian Pak Nengah Tunu pasti kebisan ilmu Pak Nengah Tunu pacang jaga iraga hidayang punika jaga tunas siapa punika fotokopi asli ya fotokopi asli ya nika nika pertama ya Pak Waskita tetap punika Sekaragung punika bertanggung jawab. Sani saosan punika, sani wikan punika masyarakat Sekaragung, sani rauh iki, peranda punika bungkus punika antuk punika inyawan sarang kawelidingan. Tanwetan saos punika lah pengenter. Ya, pengenter puniki tanwetan saos punika jaga ngerawan ilmu yang kesami. Kata bahasa wiyakan sampai niki berdasarkan puningan anak kasor. Wadah pengenter puniki, yang pengenter punika manis, becek punika pasti kebiasaan jaga nyawanya punika akan jaga mengumpul. Yang pemakasnya mangga terwujud itu bekasan sudah berada. Ini yang saat ini sampai terbanyak tidak ada. Ini menurut perabot itu, ya. Perabot kami mangan pesan. Nih, sedikit Pak mengaturnya perabot mangan. Pak Yoman untuk perabot mangan. Pak dua situ mangan. Pak kami mangan sami. Yang itu perabot kan? Aku bukan untuk mangan ini. Angin dari ini maka pun